Reka twongere tubaha ikaze tunabasuhuza abakunzi b'Umwashi TV, twizera ko aho muri mumeze neza cyane. Abatameze neza mwihangane, icyambere ni icyizere ko ubuzima ejo ari bwiza. Muranyihanganira njye rero ntabwo ijwi rimeze neza, ka gripe kanyibasiye, ariko ko twahisemo siporo, umuntu ni ukugerageza kugira ngo arebe ko yakomeza kubaho ibyiza kandi bigezweho. Inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bakomeje kutwereka ko ibyo dukora mu bikunze, murabona mugabo cyane. Nawe niba utarakora subscribe, jya hano kukazogera ubyondeho, hanyuma ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Niba utarakora subscribe kandi ushobora kutwandikira ubutumwa hano, ukajya munsi hano muri comment ukandika ubutumwa bwawe. Ushobora no kudusura ku mbuga zacu arizo X, Facebook ndetse na Instagram. Dushimiye Imana Benoit Gering cyangwa se Ferguson Rwanda, hose amakuru aba ahari. Muri kumwe nanjye Ferguson rero kano kanya, reka mbane nshimira umuvandimwe Benoit mwazindukanye muri sport update abazengurutsa isi ya ruhago. Nanjye rero nje kubagezaho amwe mu makuru agenda avugwa cyane cyane ku munsi wo kuwa mbere nk'uko twabibamenyereje. Tuvuga ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, uko bagiye bitwara mu mpera z'icyumweru. Bamwe byaremeye, abandi byaranze, bamwe babuze igikombe, abandi baratsinda, abandi baratsindwa, dore ko atari na benshi dufite bakinayo, ariko abakinayo tugiye tubagezaho amakuru ya bamwe muri bo, muze tuganire. Nk'uko nabibabwiye rero, muranyihanganira ntabwo ijwi rimeze neza kubera ka gripe, ariko ejo bizaba byatunganye kuko abahanga bankozeho rwose, barankurikirana umunsi ku munsi, umunota ku munota, kugira ngo ngarure mitembe. Ubwo wameze nkanjye mwihangane. Nk'uko bisanzwe rero, buri wa mbere Umwashi TV bagezeho ko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze baba bitwaye mu mpera z'icyumweru. Duhereye muri shampiyona cyiciro cya mbere muri Tunisia ku munsi w'ejo ku cyumweru, ikipe ya Stade Tunisia ikinamo Mugisha Bonheur yatsindaga ikipe yitwa AGC Gafisa igitego 1-0 muri uyu mukino. Uyu mukinnyi w'Umunyarwanda yari yabanje mu kibuga ndetse yakinnye iminota yose 90, ntabwo yigeze asimbuzwa. Kugeza ikipe ya Stade Tunisia iri ku mwanya wa gatatu, irushwa amanota 3 n'ikipe iri ku mwanya wa mbere, ikaba izasubira mu kibuga ikina na Club Afrique ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Ni muri weekend, ubwo ni ku itariki 30. Tukiri muri shampiyona kandi icyiciro cya mbere muri Tunisia ya ku munsi w'ejo, ikipe ya Olympique de Beja ikinamo Ishimwa Niseti itsindwaga n'ikipe yitwa AS Monastir ibitego 3-1. Ntabwo uyu mukinnyi yigeze akoreshwa kuri uyu mukino, ariko yari ku ntebe y'abasimbura. Kugeza uyu munsi rero, ikipe ya Olympique de Beja iri ku mwanya wa gatanu muri shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina ikipe yitwa Tatuine ku wa gatandatu tariki ya 30. Reka tugire muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Ukraine, ikipe ikinamo kapitene Bizimana Djihad, ikipe y'u Rwanda Amavubi yitwa Kiribabasi, ku munsi w'ejo ku cyumweru yatsindaga ikipe yitwa FC Oboroni igitego 1-0. Uyu mukino rero, kapitene w'ikipe y'u Rwanda Amavubi ntabwo yigeze akoreshwa kuko yari afite amakarita y'umuhondo atamwemerera gukina uyu mukino. Kugeza ikipe ya Kiribabasi iri ku mwanya wa gatanu, izasubira mu kibuga ikina n'ikipe yitwa Polisia ku wa gatandatu iki cyumweru ku itariki 30. Na shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Azerbaijan ku wa gatandatu, ikipe ya FC zirikinamo Mutsinzi Jimmy yatsindwaga n'ikipe yitwa Neftisi ibitego 2-1. Uyu mukino ntabwo uyu myugariro w'Amavubi yakinishijwe, ariko yari ku ntebe y'abasimbura.
kugeza ubu ikipe ya FC Zira iri ku mwanya wa kane muri shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina ikipe yitwa Suma Kayiti ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Chypre ku munsi w'ejo ku cyumweru, ikipe ya AYL Limassol ikinamo Imanishimwe Emmanuel Mangwende yatsindwaga n'ikipe yitwa AS Limassol Invite ibitego 3-0. Kuri uyu mukino uyu myugariro w'Amavubi yari yabanje mu kibuga ndetse n'umukino yari urangije iminota 90 yose rwose ari ntakorwaho, yitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende. Reka tuve muri Chypre ahubwo tujye muri Macedonia, ariko mbere ko tujya muri Macedonia ni uko ikipe ya AYL Limassol ubu iri ku mwanya wa 13 ikaba izasubira mu kibuga ikina ikipe yitwa Enosis Neo Paraminiu ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Amazina aragwira, nyamuneka ninyasoma nabi mujye munyihanganira. Ku munsi w'ejo ku cyumweru rero shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Macedonia, ikipe yitwa Brera Stromik ikinamo Rwatubya Abdul cyanganyaga na Struga igitego 1-1 muri uyu mukino. Uyu myugariro w'ikipe y'u Rwanda Amavubi yari yabanje mu kibuga ndetse n'iminota 90 yose ikina adasimbuwe. Ikipe ya Stromika iri ku mwanya wa 8 muri shampiyona, izasubira mu kibuga ikina ikipe yitwa Rabotinisiki ku cyumweru. Ni shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bubiligi, kandi ho tugiye ku munsi w'ejo ku cyumweru, ikipe ya Rovere ikinamo Samuel Grete yanyagiraga ikipe yitwa Rome ibitego 5-1. Muri uyu mukino uyu mukinnyi w'umunyarwanda yari yabanje mu kibuga ndetse nawe watsinze igitego cya mbere ku munota 22, anatanga umupira wavuyemo igitego cya 4, gusa yaje kuba asimbuzwa ku munota wa 76. Ikipe ya Real Olivieri iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona, yezubaho inganya n'amanota n'ikipe ya mbere, izasubira mu kibuga ikina ikipe yitwa European ku cyumweru uri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Uyu musore rero wari wabanje mu kibuga ndetse yari yagira n'icyizere cyo kwaba kapiteni cyangwa se igitambaro. Umusore ukina mu kibuga hagati yitwa Samuel Grete mu gihugu cy'Ububiligi. Ku wa gatandatu ikipe ya Rhode Island ikinamo Kwizera Georgia yarataga igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itsindwa n'ikipe yitwa Colorado Springs Switchback FC ibitego 3-0 mu mukino wa nyuma. Kuri uyu mukino ntabwo uyu mukinnyi w'Amavubi yari yabanje mu kibuga, ariko yinjiyemo asimbuye ku munota 46. Ikipe ya Rhode Island yari yageze ku mukino wa nyuma y'uko ariyo yegukanye igikombe cy'Uburasirazuba, aho yakinaga na Colorado Springs Switchback yo yacyegukanye mu gace k'iburengerazuba. The Spinning Switchback rero yatsinze Rhode Island ya George Kwizera ibitego 3-1, ihita yegukana igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukino wa nyuma wahuzaga amakipe yegukanye ibikombe mu bice by'Uburasirazuba ndetse n'Uburengerazuba. Umukino utagoye cyane ikipe ya Switchback FC kuko ku minota 22 witwa Joanna Tedaja yafunguye amazamu atsinda igitego cya mbere mu mpera z'igice cya kabiri. Ku munota 42 wo witwa Jairo Henriquez yatsinze igitego cya kabiri. Mu ntangiriro z'igice cya kabiri rero uwo bita Ronaldo Damusi yatsindiye Switchback FC igitego cya gatatu ku munota wa 53 ishimangira intsinzi. Umukino rero warangiye ikipe ya Switchback FC itsinze Rhode Island ibitego 3-0 yegukana igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo yegukanye iki gikombe, ariko Switchback FC ntabwo izazamuka mu cyiciro cya mbere kizwi nka Major League Soccer,
ikinamo Inter Miami ya Lionel Messi. Rhode Island itangaza ko yishimiye umwaka mwiza yagize nubwo itegukanye igikombe cya shampiyona yo mu cyiciro cya kabiri, ariko ikaba yegukanye shampiyona y'iburengerazuba y'iburasirazuba. Kwizera George rero uhanzwe amaso n'abanyarwanda, umwe mu bagize uruhare mu bihe byiza iyi kipe yagize, ko akina bihagije ndetse muri rusange yatsinze ibitego 6, batanga imipira 3 yavuyemo ibitego. Colorado Springs Switchback rero ikaba yegukanye igikombe cya shampiyona icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero ibyavugwaga hanze y'u Rwanda ku bakinnyi b'abanyarwanda bakinayo. Ubwo abo tutavuze nuko batakinnye, kandi nk'uko twabyiyemeje nk'umwacu tuzakomeza kubakurikirana bano bakinnyi. Abangaba tuba tuvuga ni abakinira ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko twabwiho mu minsi mike tugiye kuzajya tubagezaho amakuru y'abakinnyi b'abanyarwanda bose nabo dukinira ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Reka dukomeze rero tubashimire bakunzi bacu ku nkunga mukomeje kudutera, yaba y'ibitekerezo ndetse n'inyunganizi. Ntabwo ngo mukomeze munyihanganira kuko ijwi ntabwo ririmo gusohoka neza kubera ka gripe, ariko ndabizi ko muri abantu bacu kandi mubyihanganira. Reka rero mbabwire ngo mukomeze mugire intangiriro nziza z'icyumweru wa mbere, ukomeze ubabereye mwiza, icyumweru kizababera icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, cyumweru rwose cyo kugwiza ndetse namwe mukagwira.